Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apaset te seryetay o itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay, sapay gumatang kiti agas ti anak ta. Ano taday tamat nga rod tinabati. Ado mo ti paggastuan na di opisina. Dakkel mat ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso amin ng iji kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda iya opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mat ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siyak ti agawir? Si kamat nga rod agpadpadidi. Ta nakita ka dito inalan. Nangagaw ti saritaan nyo iti asawam iti kalman. Ne, anya man ang tinangag yun nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasano akpay ngayon nanang. Adan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga ititid mo. Ay, di kalamaasyan ija asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang. Saan ko mat ida saksaktan? Ay, pudno. Saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batang ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay alalaki. Saan ko pa'y asinong batan gayam? Ngam, adamat panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko ngayilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kan ko na. Nasyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. Nasaan ka kumaagayam? Siya kunti mangaram. Mabalin ayamat asikapay ababae ti agaram. Kat, anya ko matidakas na? Uy, sumungad manin ni Dave. Umay dito'y kantin. At naman ti manager ta diti kantin. Ti para bayan. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kay kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidig ni Elaine, ha? Okay lang asyak ti agbayad iti snack. Mabait lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidig ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyaman ak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pag tinulungan ta ang mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipudno. Nanang, ado ka di ti bagasyo. Umutang akman. Saan ka di anabit pa'y nagswildo ni Dave? Di ka kadigim batang iti bagasyaw. Basit laang mo tintad na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na iti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadua ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan da? Anya? Kakaasyak ang mangyan anay iti sweldo na? Idinto ta da babae a paggasgastusan na? Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukun na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti swildo na. Embag ka dyan mapanagtalon no kasta.
Mangup opisina? Ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas? Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay, wen nga rod abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon mat nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasim mat ti anak ko, abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na. Imbag, taimay kapimasyar dito'y balay. Ada ngamin pa kasapulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanula ngam ti mga opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramaten yu ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat daya bakit? Nagrigat agtalon, agmalmalem ka anak akubo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit eh. Nanang, mangandalakit di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen amamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man langan. Ay, Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay, iti buksit ko ah. Ay, nakababain kin kalablabidan dita. Abay mayat ti mandalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na agam ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Mangup opisina dyan na laing amanugang mau. Gam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat da ita. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amam, no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon? Alaman? Ay sus, nasaysaya at no ni Dave ay mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino la dita? Ni Dave man wano saan. Iso mo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan. Saan kat asyak talimpyo ti utak kaw? Sana limpyo day tanga utak no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, ada ayamat mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako na. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akaduan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mon, anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang mo, dayjay man ang tiibagana. Saan kit den? Norumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngamno kautam ti bulsana, awam makargana. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imbayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Ay, di kay maawatan nanang. Apay ko ma sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kayat yung asawan, nanang. Ingka kitaan no pudno tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro at mabigbig na nakawig ka na kasanglasa. Kitaot man no pudno ti imbaga ni nanang kanya. Hello, miss. Mabalin ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang.
Bakante mo't. Nagyaman na. Empleyado ka ka di iti asidig apasdet? Ha? Saan? Adala urayak? Nukas ta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di? Isudamot daytan. Ay, panawan ka pa'y Inaksabatan ida. Ni Dave? Adadwa a babae akadwana. Nagtugaw tan. Saan ka ang padlaw? Sana ba tamangag ko dito'y ti saritaan da. Bakit? Ada ka man dito'y balay da jayd. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka no biit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka da iti napanan na. Jaklam mo ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umuna nga rudan niya balay. Magluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Ang mga nuiyuray ko tilutwag. Saus, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo mat nga mo ket kamarmarites ma? Lalabas ka ba't? Saan nga mo atawa law-lawatam? Si kamit gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine, kan kinabiit pa boyfriend na, ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyakti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyakti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Syakti mo na nakakita kan kwa na. Iso syakti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo tapi manaw jay babae anak atugaw iti asidag itay. Akas la agpalpali ew. Asino a babae, manong? Diyak matin dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit ga, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga nun na isarong laeng dito'y kantin Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Diyak pa'y amo ti sawak nanam. Di na kumapay pagdamagan. Maawa at akunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso ana sa ertiriknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak matami nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-mapnag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay atag ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaal ti pamilyami. Nga uray luklukwen na ka. Ika gumaakasaan na madadaal ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kan adan pangisuksukat ti asawam ken ka. Ading ko, napintas nila'y nagayem mo. Apaya di mo yung bagbaga, nga dagayam napintas agayem mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabida pa'y anaadaan iti relasyon, kunam samat. Juan, amo ko maakurso na dam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawa na kitigayem mo. Damukla nakita, ngam adan na isang sangayan arik na kenkwana. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amo kun manong. Ibagata, nga ilagip ta ti birthday, day dinanang. At damod gayam utak mo, ading ko. Aday ti ba niyo ti asawak? Kita man ti contact number ti agnagan iti Elaine, iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabit lang! Umayan! Darasam tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko
Nayakar ko iti cellphone ko ti numero da dya babae. Inakontak no saan ang makadlaw. Ayan mo ngay, nagbayag ka mat. Umayan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, masuron ni Bagat Berta, numakit kita na amapan umut-utang ti anak na, iti bagas. Iti may sang aldaw, imbaon na ni Jade amang takwat, nupud no tinadamag na, nga da babae ni Dave. Napan nga ron ni Jade iti kantin, nga ayuyang da Dave. Kat natakwatan na, apud no ti amin. Ngam saan ang nagpadlaw da ito'y. Inalan ni Jade ti cellphone number ni Elaine. Babaan iti cellphone ni Dave. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aday na, nakopya kon ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Italiana, tapno saan ang makadlaw. Ayan mo ngay, nagbayag ka batang. Umayan! Oh, aday ta ti Tolyam. Inakmatan isagana ti lamisaan, tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno ako. Sinalbag day dya ang manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayaman din ayat ipagpupudutam. Nadamag ko nga ada babae apag mamauyungan na. Abangan mo no pamadakis laang day ta. Anya apang madakas. Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibre na iti merienda. Imbaga ti may sa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. Ay ti awanan baed. Masapo la magupad na ita relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad. Kasanaw no aramiden namanan. Anya ti adda nga aramidam ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanang nanang. Diyak kaya't amadadaol ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika. Ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo? Ay, jakman amukan ka. Agdadata lang nga rudan asika ti biktima, di ka pa'y laag gunay. Adda na panunot kong addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo? Ay, jakman amukan ka. Ngam no di ka pa'y laag gunay. Agbalaw kanton. Awanton ti asawam iti denayaw nga agiina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, tasaan kayo nga agaramid iti dinodursok awagas. Ay, makapasuron kamat. Inakman laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpasya, sweetheart. Okay, ngam mabiit talaangan. Taimbaga ni mami nga adda ka nung sanga ilim eh. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpat ti sanga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpat. Sige. Inton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Uhan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na.
Ag out of town date ta adwa. Agasam ta out of town date. Una, damo a date ta. Masapol ang naragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano, Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadagiti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi. Seminar iti aldaw ti Domingo? Ay, wan gayam. Apay anala daw ka man na simangpet. Kuan, adday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan nagawit ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amala daw nga agawid lakay. Adda ka na yun nga overtime. Kasta ka di? Di ngumatumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo ngamin ang makasarita, tatang. Numabalin, pagaw-awirak pa'y kumaninanang, tainak man padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang ngamin ti sweldo nila kay ko. Kahit, anya ko maatrabaho ti sir kam anak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrag itakas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mo. Basta ibagam nga ikami ti kwarta na. Ay, wala tatang. Masapol nga ikak takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mo. Alis to day chay. Agawira, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayaw sa matabuok mo, nagpapintas ka mait. Ninanangan, apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mait? Gamgapo ta impamaisam ti mangas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodan ijay parlor a pagtrabahowak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay, ta high class da ijay a parlor. Inrugim ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kong ti cellphone number na iti cellphone ni Dave, nanang. Anya ko ba ti aramidam? Ka-textmate mo? Basta, di kay agdanag. Nga masapol nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day ta, anak ka? Pagbagay mo ti pukis mo, kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang, nanang? Mayat, anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawa no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagatin. Kagpay sumay. Sige, tagawin akbatan. Ada ka matan nakadwa na giti ubang. Sige, nanang. Kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadagiti ubing. Madamdaman tulaan at dan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong, nanang. Hello, sweetheart. Imawagak tay palagip ko ti out of town date time ton Domingo. One sweetheart, ngam saan ta unay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kada mami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart, agin nuray ta ijay. Itulod mi pay ngamin ti nga ilimi, sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masiguradok ang naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Katnangag ko ti saritaan da. Ag out of town date da ka no. Saan ang mabalin da ito eh? Masapol nga awagak tayo jay na Ellen. Hello?
Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag namin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma, kano kasano ti kinapintas mo, kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo, nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno kinaawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta. Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Elin agayem mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday ta ti ibagak kenkwana. Masapol ang makumbinsir mo nga umay ti gayem mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga oray saan anayin bitaran. Anya ka di ti panggap mo ka ni Elaine. Addaanan day jay iti kaanyan-ayan. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Ngamawan pa nagtalak ko ka ni Dave. Pag ko naamot manong. Jack manam mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita kan kuana. Rumor ka ka de, anak. Wananang, makisinnarakak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpat mo ti panagkitak iti dayja babae. Saan nga taasing patkitab? Saan mat siguro, nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada a papananda. Inton kwan di na kan sublian. Saan ang mabalin, nanang? Uray ko manoawan anak mi. Siyak pay laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana amin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay lang. Awaga mong tigayem mo. Tapno saan ama ikompromiso iti sabali. Wen manong, amangan kit di no malagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga rodin Amangan numaodi ka amang awag kan kuana. Saan da arumbang nga ag-date? Kasano nunalpas dan ang nagtulag? Awagam kit din nadin ko. Awan ti adu asaludsud. Alaman langan. Ngam na da date da. Malas mo asin mabang. Hello, gayam. Nakaawag ka man? Ada ngamin okasyon diti balayin tag Domingo. Sikati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. Adda date mi kin ni Dave inton Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga rodin ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sabali laangan nga aldaw, gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. Adamot karga na akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Aramatag day ta iti seminar mi intong Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinangibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan intong Domingo. Ay, seminar ka di talaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo, kanibakot mo. Nanang, amo ni Jed nga da seminar ko intong Domingo. Saan kayon nga agatap? Ay, saan ako mga agatap? No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadong. Agyaman na, tada ka dito'y nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga amo na? Kan asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi? Ako nam nakikita na. Apay adi ka nakikita? Saan na ka empleyado? Ta saan na ka agtrabaho? Adda do nga anak may ti asawa.
Katsak ti mga asikaso kadakwada. Kastagayan. Apay nga rin nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amamuam daytoy. Tapno saan ka mailawan? Mailawan? Apay ko mailawan na. Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaano man. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, kaya't da George kan Mercy nga awisan ni Elaine, ijay balayda, at da ngamin panagayat ni George kan ni Elaine. Kabayatan na, inawagan ni Jade ni Elaine. Nagtulag da, nga agsarak da iti may sa restaurant. Papagayam, denggan tituloy te seryeta o itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mailawan? Apay ko mailawanan. Mailawan ka, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaano man. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpaskan nailawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan? Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amok kat baropay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makitang. Oh, aday ta. Ada asawa ni Dave. Day ta tipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga bastumi. Kapilitan asimuragak iti trabaho. Kasanon dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di, lading itak tinapasamak. Diya ka mo nga da asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diya ka mo taramita kita, Gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Anya tinapasamak? Ni Dave, may sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikastay kanya. Ayan mo ka di? Umayak di ta ayan mo, tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Umay ka kuman. O sige, urayan nak di ta. Alaman nga rod Gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, Gayam. Ne, papanamon, Mercy. Apay akas lang dardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang sangit? Taapay. Adan samot saan daan nagkinaawatan ka ni Dave. Sige, intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatag. Manong, sigurado kang ay ayatam ti gayem ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na ita iti lalaki nga inayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan.
Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di alalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din napasamak, gayam. Apay nga imbaga mga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka, babae. Nagsinara kami dito, itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ni impostor? Impakita na kanya ti marriage contract da. Kasta ka di. Niko, iyam-amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asaya ng tiluwam? Kadagiti kasta ak klase ti lalaki. Diyak ninamnam nga dagaya masawa na. Imbag ta na amuam, itatana sa papay. Nabiit kayo pa'y matkano, kuna ni Mercy. Sapay at the out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan ijay balay. Sikat ikang runaan a bisita mi kalimano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga at the seminar ko. Imbagak tayo taken kan iti Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di day seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo? Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami ton iti opisina. Sino ti kadwam? Aguray ka man. Apay anagado sa ludsod mo. Di mo matla idaam-am mo, uray ibagakan ka. Inalam mo tanday tabag mo, anak ko. Pag siminaram ka day. Saan yun nga amon, nanang? Tadi yung matla am mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak amapan nagseminar. Asino ayaday ta akadwam? Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matlang amam mo? Mala, inakon. Ay, mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumr kami matlangin ton Lunes. Adda ayamot kasta. Ay, sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakitat mo siya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita mo gayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa adayo nga main ti ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak matlaag no sa dino ti papanan ni Dave. Kahit asino ka iti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaon ti kinalaing mo ang makimarites. Nasken amaamwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo no papanan na. Pagdua-duak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave Abimanaw. Napanan na ka day. Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy? Anya ti kayat mo asawan? Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan amatuloy ti panggap da papanan. Anya ti kayat mo asawan? Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ay-ayatan. Iso ka di Abimanaw, ta sumyasin ako nam? Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka a tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na, kanapay Abimanaw. Itayak pa'y laang dito'y kantin. Namaman pa'y laang ni Elena. Tinasayaat. Awagak man.
Aday. Oh. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa ilaang dito'y kantin. Ngam awan kamatan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon? Di kan aging didiam mo pay Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayon iti ibagbagam nga out of town Dave. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanda ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amo mo ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta kumatidait ta. Di na ko mapagbalinan akas kan ka. Asaan anaso di ti panagayat na. Bye. Hello? Elaine! Anyamatan. Ubaw anam-nama. Ragsak ko ma. Nagbalin pa'y aliday. Apay, anyang ataya tinapasamag. Day, apa yan, Day? Anya tiyar aramidem dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaubay nga naagawan iti ayam. Ako, apay nga da kayo dito, hinang. Ay, Jack matamaw no hapay nga dak ditoy. Ada ngamin nakadamagak, anakita da kakano ditoy nga adaaw awagam iti cellphone mau. Idi kwan, kasta kano matinti itsuram. Apa yan? Ay, tinasayat na nang. Panawan dakit di. Kayat ko ti agmay-may sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar mau. Saan ka no matuloy na nang? Seminar laang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na ka man ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Diyak pa'y kaya't apagsaritaan ni Dave, Mano. Okay, lipata mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamag. Tulungan ka mangipat. Nakarikap pa'y ti pusok, may papankanayat. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pay dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyak mo na makasara kakpay itinasudi nga ayat. Saan agaputan nasaktan ka iti damo, kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man noing ka makiseminar ako nam. Apay nga dakan. Malas nga aldaw ita nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tilaang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga taya ti man nakibiyang. Dinadael na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadael na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamano nga oras dito inanang. Anya nga minti parikot. Aya, adda ka di rumbang amaamuak. Awan nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay-may sa. Imbag ta nagsabat ta balayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga ron maawatan, abalayan. Simmang pet anakaro tila dingit na. Jak mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da, tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamet ti aramidak, abalayan.
Ay, husto mo't ang nagsabat ta ditoy. Kasta ka day. Kayat mo asawan. Ije balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la ije balay. Ibabaon ko nga agawid ije balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, Jack amo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron ije balay da, takasarita ta ni Jane. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damagan da ka, ano anya tinapasamak ka da kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami ang nagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da. Kasla ubing nga naagawan iti ay ayam. Ay, simang putmut ijay balay. Anakaro, tiliday na. Awan pa ka inaigak itikas di amarikrik na ita. Amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo? Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi pay lati asawam. Kan ipatpatag mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya kadi dayta saludsod yun, nanang? Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Ha? Apay ko makilalaki, nanang? Kayat ko laeng nga ipakaawat ken ka, anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha? Ammo kon no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo? Saanen ang masapul nga ibuksilak? Amok, ammomon ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Oh, nakaamuan nyo ka di iti dayta? Anak ko, awan palimad, adin tulong tao. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, inawagan ni Dave ni Elaine, kat binabalaw da ito ni Elaine. Gapo tanaliday ni Dave iti panakapay na kan ni Elaine. Ijay balay ti inana, tinagawidan na. Saan mat nga inayunan ni Bagad Carla ti anak na. Iti mat ayan da Elaine. Inrugi ni George ti nagrayo kan kuana. Babaan, iti panang itulog na kan kuana. Kalpasan ti trabaho da. Kabayatan na, nagawid ni Dave, ijay balay da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kape ko, Nam? Wala kay. Makakapkape ang kami. Iso nagtimpla ah. Umay katagkapitan. Oh. Apay kasto iti mapaspasamag. Oh. Tinasayaan. Umasidaga kita yan. Apay nga awan gaganay gayam. Ada ka din nasakit kan ka? Ha?
Awan, bakit? Ala, agkapeta man na rod. O sige. Ay, wan gayam. Anya ka diti kayat mo nga ilutok ama sida. Ha? Kwa, uray anya ditan, bakit? Kayat ko amin nga ilutom. Simrek ka din iti trabaho tinalaing nga asawam. Kapanpanaw na nanang. Mabalin ka di adi yung gurguraan ti asawak. Mas daawak man ken ka. Awan anyaman na ti inaramid ti asawam. Ti kinababaero na. Apay akasta ka. Nanang, saan ang maurnos ti problema no idalan iti pudot ti ulo? Namnamaek nga ulitan naman ng timang loko ken ka. Tadi mo matikan iti pagnakman na. Mamati akmat ababaan iti kastengar aramidak. Dinak panawan wano isukat ti asawak nanang. Kasta tinasudi nga ayat. Bidot day ta nga imbagam. Ikam iti pagnakman na tapno malidigra. Saan apanang didigra ti ipariknak ken kuana? No dikat panangipateg tapno agbaliw nanang. Saan ka amawatan? Kasano ko mga agbalew? Agbaliw gapo iti kinababaero na nanang. Agrein ka man iti panagtagtagainap mo, Jade. Imposible ta ibagbagam. Awan ti imposible, no buyugan iti kararag, nanang. Day, apayakas la sipit ti parok ti subsubaw. Sus, mabali na silwan ti katindugnan. Anya akas la sipit ti paraw. At pa'y sumay, nagatindog. Ha? Masurunak man iti kuna ni Jade. Pagbaliwan na kano ti babaero nga asawa na. Ay nabayam kadilata. Adakan tula ang makibibiyang iti plano na. Apay kumaasa anak ang makibiyangay ket anak ko ni Jade. Kas kumaita, siyak ti makatulong kenkwana. Awan mang bantay ka nagiti anak na no awana. Anyagay nga raw, anak ken apo kom ti makasapul ken ka. Iso nga raw, at iko maisingasing ko kenkwana ti patsen na. Ay na, ada panunod ti anak mo. Bayam nga aramidan na ti plano na. Nagpadaan yun lang nga agama. Makapasuron kayo. Kaya, awan ka di ba'y namnama? Nga agi pagtanto? Saan nga imposible dayta? No makitak lakit di anasudi ti panagayat ti kabsat mo. Masiguradok anapod no dayjay kan ka. Awan pa'y ti amok nga inaram na. Si kalaan. Iti dayjay nga edad na? Awan pa'y? Nariing sa lang ti puso na iti nakita na ka. Nalabas mat daytan gayam. Kayat mo asawan. Nakaturog ti puso na. Wan Ngamin, itala ang anakitak nga ada pagduyusan na. Saan mo mataban-bantayan akanayon ni Manong mo? Ngam saan nga ugali ni Manong ti agi sekreto kanya. Iso wan ko namon tamayat ka. Ha? Manong, ada namnamam ka ni Elaine. Pag kunaamat, amang ano na saya at lang tipan na kilangan na ka. Tagayam na ka. Saan man? Kunana, apaliiwan na ka no? No napudno ka matlaang kan ko na. Aramidak ti amin. Tapno ayatan nagtigayam mo. Wan, Manong. Nasakit pa ilang tinakam na dayjay. Gapo iti panangloko kunkwana ni Dave. Siyak ti mang punas iti sakit tinakam na. Nasudi ti panagayat ko kunkwana. Tinasudi a panagayat. Makagunod iti baligi. Sapay ko mga rodadin ko. Itikas di akin nasingpat na. Saan arumbang asaktan? Podnot ako nam, Manong. Saan ka kadi asumro kita? Aldawan, nakaida ka pa'y mat. Malaminak. Kan nasakit ti ulog. Ha? Agurigor ka kadi?
Nantadapadapan ka man. Nabara ka mo't nagpaiso. Agoray ka tayo nakmangala iti agas, tagtumar ka. Nadungulat ti asawak. Itilaksid ti inaramid ko pa ng loko kan ko na. No sa bali laing ababae. Amangan no pinanawan na kon. Ato yung tigatas kan agas mo. Uminom ka pa itigatas, sakbay nga agtumar ka. Agyaman na. Bakit? Awagat di kadwak iti parlor. Talumangan nakpay ita. Nay, ada ka pa'y mo dito'y balayaw. Ika pa'y mo nakarubwat. Saan ka ka di asumrek iti parlor ita? Lumangan nakpay laang nanang. Agurigor ngamin ti asawa. Agurigor? Abay, ubing aya ti asawa am tamasapol nga ilanganam. Inanang met, panawakit din agurigor. No si ka nga ti agsakay. Aglangan nga ta dya asawam. Nanang, mangag na kayo. Adalaan di ta kwarto. Uray mangag na ka. Taos tulaang matibagbaga. Agyaman nagtaymay kayo, nanang. Ikan kayo laangan iti pakitsendayo. Ing kayon makitsenda iti para kada kayo kani tatang. Ay, ada ka di kwartam di tanak kao. Ada, iso nga rin nga ikan kayo iti pakitsendayo. Gumatang kayo matan iti naimas asidaan nyo kani tatang. Agyaman anak kao. Nasingpet ka talaga. Oray may sa ti anak ko, ano kasken ka. Ay, sika mo't ti masabat ko, abalayan. Papanam ka, day. Inak mama makitsinda. Inikandak ti anak ko, iti pakitsindak. Manipod inaw-awer ko dagiti ubeng. Tsakpay ngamin nagpalpalingkay. Ay, kahit asino nga'y tinangawer ka dagiti ubeng, abalayan. Saan gayam asimrek ti anak ko, tabantayan na ti masakit nga anak mo. Anya, ay masakit ni Dave, abalayan. Wan, abalayan. Iso anaglangan ti anak ko. Ngamno nga tamat ti anak ko ti agsakit. Aglangan nga tamat ti anak mo. Ay, jak mo, abalayan. Mabalin siguro, kasta? Ay, awan lat amaw. Siyak siguro, ati ayabanda ang mga sikaso iti anak ko no agsakit. Ay, sapay la ko maata saan nga agsakit, abalayan. Yadayo ko mati apo, ti panagsakit na. Nay, kunak man na pan kanagawar. Hada ka matay. Ne. Hada pa'y awit mo. Inikanak ni Jade iti tsindak. Saan asimrag tabantayan na ti asawa na nga awanan baen. Ay apay abantayan na. Apay, pumanaw manan. Agurigor ti lokaw. Ay, bakit? Ikadim-kadim tiguram iti manugang mo. Sana nasaya at dayta. Nasaya atak no nasaya at ti tao. Ngamno kas jay ay kagurak. Jay, apay. Kasta kaya? Nasaya at kaya iti padam at tao? Tumas! Kumusta ti asawam balasang ko? Nabara pa'y laang nanang. Ngam nagtumaran iti agas. Ay, imbaga ngamin kanyak ni abalayan nga agurigor. No saan latabo mabati gurigor na, ipan ko niti ospital nanang. Ay, sapay ko tadenggen na ti agas. Ay, saan ko man amasapol nga ipan iti doktor. Barang ananang. Ipagnanan samat ngamin ti gurigor. Uray di karoba tayo, aggurigor ka no. Ay, wen nga rod ka no, balasang ko. Alaman nga rod, tain nakitaan iti kwarto ni Dave. Kumusta kan, anak? Saan kan anak katrabaho? Uray ti asawam, naglangan adi na oras. Nasakit ti ulok, nanang.
Malaminak pa Imbag tanasing pati asawam. Uray saan ka, anasayaat kan ko ana. Uwan na rod nanang. Ngamti katugangak a babae. Madlaw ko nga dagora na kanyak. Saan mo mababalaw jay tao? Ngamin, anak na tilinukong. No apay mat ngamin akas jay tijarti katugangak a babae. No awan ti inaramid mo amaday, anak ko. Awan mat ti madamag na. Elaine, awan ka di pa'y sumbat mo iti bagbagakan ka. George, ikan na kumapay iti sumagmamano akan ito. Sa anak nga agap apura, Elaine. Kasta tinasudi a panagayat ko kan ka. Makaurayak. Aging ga silulukat deta pusom para kanyak. Agyaman na. Ngam ipanamnamakan ka. Asaan ka anarigat nga ayatan. Kasta ni ayat. Numaminsan. Agrusing akas lamula. Mabalin mat amalaylay no pilitan. Basit na ang akan ito ti Orayan. Masigurado nga agrusing day ta ibagbagam nga ayat. Saan ka kadi amapan ni Jay Balayda, Dave? Amagan no saan pa'y asumrag ita ni Jade. Ay kat inkalata takita no saan asumrag. Naimbagan nga tanti pasyente na. Kasano nga'y amamuam no di ka matmapan. Inkalatamat tawan mo ti aramhitab. Ay, just kay. Agpalailang kumamot da tao sa paminsan. So, noin kamot lang makimarites dita. Inkalangan ni Jebalayda, makatulong ka pa'y. Sa anak mo't akatulong? Noin ka makimarites, dita ka maikan iti pakitsendam dagiti padam amarites. Naimbag tayo may kayo, nanang. Kitaan nyo ba si tagiti ubing? Taipan ko ni Dave iti doktor. Adamot ng rimwar arashes na. Ay, kaanya pa'y ngay anak ko. Ipan mo Hamaganoan niya daytan. Agyaman nak, nanang. Inak pa'y mga yab iti tricycle apagluganan mi. Ayan ka di dagiti ubeng. Nakaturog da pa'y laang. Pakanan yun to idan no makariing da. Nakaluto akmutan. Ay, wen anak ko. Inkangarudan mangala iti pagluganan yaw. No apay mo't anairan na kaawan ti lumabas at tricycle. Adada siguro ija paradaan Inkalata ijayan. Ibagam adagasin nyo ti asawam. Ay, hanya nga taday to yan. Di mo't lama imbaganan. Sana siguro kaagasan ti itid mo para gurigor Agmay-may sa kamot dito Katren. Napanan ka din ni Jade. Napan gimatang iti agas, nanay. Apay anak ko, anyat imbaga ti doktor. Nadinggi akano, nanang. Day tamat ti resulta ti laboratory. Ay, naimbaglaangan tainyag nakangarod ti asawam ditoy. Ay, nadinggi kamot gayam. Uwan nga rod, nanang. Isumat lagaya managsakit ti ulo. Tibagbagi ka. Ay. Makitam-itan ti kinasingpet kan kinadungo ti asawam. Nanang. Pagpanunutam dayta anak ko. Iso asaan mo kuman alukwan pa'y ti asawam. Nanang. Saan kumapay aday dati pagsaritaan tayo? Nakapsutak unay. Ay, maturog ka nga rudaan. Agpanunot ka anaimbag. Saan ka kuman nga agaramin iti pakasaktan ti asawam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan,
ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi ng ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.